أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي تقل يتدي الله إجلد النبي صلى الله عليه وسلم min calmini on min juurima on ha joni en garti e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti ko ɓenni ɗo ko fof gila e lewru korka ha darsu men ɓennuɗo so ƴeewi kalon ɗen koko fate juulu en jangi gila e farilla juulu e sunnaji mun e ɓure mun ha e so neɗɗo jiɓima e juulu holno fewnitirta ɗum ha e juulu juma holno juulirte ha e juulu ɗangal ha e juulu ngo ene uste ha e ko nandi hen ha e juulu nanggal nangue so nangue nangama no juulirte nanggal lewru en en gari e almamagal en e wonde ɓawo ɓawo en gari hen cakkiti ɗen ko fati e juulu mayɗo hano mo noftirte no heblirte fof en jangi ɗum hande so Allah jaaɓi koye damal kesal paaɗen woni holɗum woni asakal asakal ko dosgal tataɓal e l'islam to fuɗɗode yewtere men gila adan en kaalino wonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o andini en wonde l'islam maha koye dosɗe joyyi eyyi so tawi l'islam joni ko caali wonno gande ko dosɗe joyyi walla mbiya potoji joyyi ton mbi caaliki hen caaliki fawi ɗen woni ɗe ganduɗa so tawi neɗɗo acci hen goto l'islam makko ñiɓata ma walla mbiyen kanko o ñiɓata e l'islam hay so tawi l'islam kanko ko dari tan ha darga ɗen dosɗe joyyi en kaalino hen tataɓal ngal noon jarete ɗen woni asakal eyyi asakal koye diine he jeeya ko farilla baɗɗiɗo e julɓe ɓe kono noon est ce que ko yimɓe fof waɗɗi ala wona hono juulu ni asakal ko yoga e yimɓe ɓe ganduɗa Allah ina addani ɓe ɓuural to banggue dañal banggue jawdi eyyi so tawi yettima e nokku hankkadi ina waɗɗo e mabɓe nde ɓe gaskata eyyi ɗum noon wona e jawdi foof askete ala ina waɗi jawdi ndi ganduɗa ko kañum heerori asakal eyyi jawdi ndi ganduɗa kañum heerori asakal woni jawdi daguidi kala mo ganduɗa jawdi makko no faggorini dagaki oɗo asakal waɗɗaki hen eyyi kala jawdi ndi dagaki jomum yo andu asakal waɗɗaki hen nde wonno asakal ko dewal Allah jawdi ndi dagaki l'islam hettinani jawdi ndi e hettinani godal jawdi ndi saka ne fawa hen ñawore muɗum eyyi jawdi ndi dagaki noon ne yaaji mo ganduɗa o faggori jawdi makko sifa riba ma walla jeeyowo ko harmi eyyi julanke mo ganduɗa ko juloto ko eyyi ko yeeyata ko ina harmi wayno jeeyowo mees neɗɗo mo ganduɗa kanko ko mees o yeeyata kanko addata mees ɗo walla kanko magasin mees o jogui omo liggo hen omo heeɓa hen bénéfice makko kanko asakal waɗɗakimo eyyi walla jeeyowo sangara joguiɗo bar makko ne yeeya sangara kanko asakal waɗɗakimo eɗen mooli Allah noon eɗen molano Allah jawdi ndi ganduɗa wiyama asakal jippima e mayri hankkadi hay sa askani ala basi wal iyasu billahi yo Allah dandu en e ndin jawdi nde wonno jawdi ko hunde nde ganduɗa ariri aduna he ko gam wallita en ko maslaha meɗen beele ha mbawen darade e diine meɗen ko maslaha wonno eyyi ɗum noon so tawi en keɓirini e sifa mo ganduɗa diine o ene wiya hato jinani hen asakal waɗɗaki hen ɗum ɗon ko molanade Allah ko hono noon kadi est ce que so neɗɗo heeɓi jawdi kala ko heeɓi foof askan ala ina jogui fodde nde ganduɗa so tawi jawdi ma ndi yettima ɗon ko ɗon woni asakal watta waɗɗade hen sen dewi e yewtere inchallah ma en garoy hen ko hono noon kadi est ce que so tawi yettima e fodde nde hande tan
to eɓɓaɗo so yettima ɗon hande tan asakal waɗɗima hen ma walla ala ina jogui zamanu mo wiya so on zamanu yonti ko nden asakal waɗɗoto hen e ɗum noon sa nani ɗum ko wayno asakal kanŋe e kalis walla asakal jawdi wayno kalisaji men ɗi kutorɗen ɗo marchandise uji meɗen bitikaji men e ko nandi hen kono to wonno remru ma en kaaloy remru ala zamanu ko ñalawma nde coñɗa nde ko nden asakal waɗɗi hen eyi aha ko hono noon kadi so tawi asakal ngal yalti est ce que komo keɓɗa foof walla mo beele ɗa foof tottata ala ina waɗi yimɓe ɓe Allah toɗɗi eyi ina jaaha ha yimɓe jeetato yimɓe ɓe Allah toɗɗi ma en kaaloy ɓen inchallah ko ɓen woni so asakal ngal yalti ko ɓen tottete eyi asakal noon waɗɗi koye dimo eyi sa nani dimo woni neɗɗo mo halfaka neɗɗo mo ganduɗa o ala maccugal ngal kaletenogal ngal l'islam hettini ngal woni maccugal ngal ngala dahanoɗo e wolde walla ko nandi hen omo jogui kalifa makko eɓe gurdi kalifa o ko sariya fawi e dow kalifa foof ko foti waɗande maccuɗo muɗum ko ina waɗanamo ɗum kanko de ko sariya fawi e maccuɗo e yo waɗan kalifa muɗum o inomo waɗan ɗum kalifa makko taw kalifa o so welama hande jagga jungo makko yeeyo e on woni mo askata saabu on e jawdi mum foof ko kalifa o jeeyi jawdi makko ndi o jogui ndi ko kalifa o sene aska jawdi mum ko toon teskorto jawdi maccuɗo muɗum o askora ɗon ko ɗum waɗi wiya wadde kanko o askata aha kono wona maccuɓe hono no mbiyeten maccuɓe meɗen hande ni komi maccuɗo tan komi maccuɗo kono noon a ala kalifa bawɗo jaggude e jungo ma ne yeeyoya aɗa halfi hoorema to beleɗa jaaha ko beleɗa mbaɗa aɗa waɗa julagu ma ano jeeyi ano firlito e jawdi ma no belireɗa oɗo wona maccuɗo ko maccuɗo gagal ngal ko inde tan oɗo maccuɗo asakal ine waɗɗimo oɗo ko dimo oɗo o wona maccuɗo ko dimo e heddo noon to banggue inde makko kanko innide hoore makko maccuɗo kono noon l'islam teskakimo wonde ko maccuɗo mataw wiide ko maccuɗo ine welimo tan o wi noon kono noon kala ko sariya fawi e dow dimo o ine waɗɗi e dow makko eyi so tawi kanko ko debbo korɗo biɗo ko korɗo hono joni ni o serti e joom galle makko walla joom galle makko ruttima so tawi ko oya mo sariya anduno o on ko lebbi ɗiɗi e balɗe 5 joɗoto ɗum woni edda makko edda mayrede kono oɗo mo joni biyeteɗo joni o wiyo komi korɗo tawa ala kalifa jaggowo jungo ma yaha yeeyoy so welama walla ko nandi ala kalifa mo ganduɗa ine faggorima no maccuɗo faggorteni no korɗo faggorteni oɗo so tawi joom galle mum ruttima ko lebbi 4 e balɗe 10 hono no sariya ñawiri e dimo ni saabu oɗo ko dimo o wona korɗo ɗum ɓuuri hewde hande noon maccuɓe horɓe meɗen maccuɓe meɗen hande foof ko rimɓe koye mataw jomum en tan e mbiyata ko maccuɓe e walla ko nandi hen eyyi ko ɓuuri hewde hen aha kono noon haɗata ha joni jamanu men hande o so tawi maccuɗo mo sariya hettinno hanki o wodiri hono no maccuɗo woniranno hanki ni so wodiri noon hande jomum ko maccuɗo aha ko sariya wima ko maccuɗo kono wona mino walla goɗɗo kono noon ko ɗum woni haala ka est ce que ko noon wodiri aha addi maccuɗo ko kalifa so wiyama so neɗɗo wi komi maccuɗo holto kalifa ma woni yo taw o wiya ko kaari halfi kam kono noon ala rimɓam ɓe onon kon rimɓam eyyi mino komi maccuɗo moɗon onon fof kon rimɓam kala to potuɗa e neɗɗo tan so wima naggam jetteteɓe tan mbiya ko dimo ma ala an a wona maccuɗo an ka dimo Allah waɗanima maccuɗo eyyi joni noon dimo e ko limɗen ɗo ko e sifaji ɗi mbiɗen dimo holno wayata ɗi foof koye on asakal waɗɗi eyyi tawa kadi ko julɗo eyyi sarɗi ɗimmo ko julɗo mo wona julɗo on asakal waɗɗaki ɗum on wiyete ko yo tuub eyyi Alaji Mama Seydou wi ko soppaka e guesa taw haaletake no remirte eyyi sa nani neɗɗo ne wiye yo wani on tawata koko tuubi taw ha gasi koma neɗɗo wona julɗo ha gasa nde fuɗɗo wiye ñawede ñawore sariya neɗɗo mo wona julɗo on asakal waɗɗaki mo eyyi foti noon ko gorko walla ko debbo foof asakal ne waɗɗimo eyyi walla ko suka ine aska mawɗo ine aska eyyi mo hellifaka juulu waɗɗaki ɗum kono noon asakal ne waɗɗimo saabu asakal ngal wona e dow hoore makko waɗɗi koye jawdi makko he aha
ɗum woni mazhab imam malik ko yaari. Mazhab abi hanifata naaɓe eɓe mbiya wonde suka e kangaɗo asakal waɗɗaki muɗum hono no juulu waɗɗiraki ni, kono ala. Ko woni ko lolli ko surtout mazhab imam malik ko kangaɗo e suka fof, manam neɗɗo mo sellani joguiɗo rafi haqqille, kañum e mo helli faaka fof asakal ine waɗɗi e dow maɓɓe. Nde wonno asakal ngal ko jawdi ndi teske, ko jawdi ndi yaltinta asakal, kono wona koye jawdi he yaltinte, kono wona jomum. Soko juulu en ko ganduɗa jomum waɗata, eyyi on waɗɗaki e muɗum. Eyyi joni noon en jahat to ko fati e asakal jawdi. Eyyi puɗɗora ɗen geloɗi so en mbino wona so neɗɗo heeɓi tan jawdi tan aski ala, il faut woda to yetti, to yettotoɗo ɗum woni nisab. Sa nani nisab e sariya tan woni fodde ɗe ganduɗa ko nden fodde sariya dotti wonde so jawdi yettima ɗon hankkadi askal ine waɗɗo hen. Eyyi geloɗi noon so neɗɗo heeɓi ngeloba woota o wiyetaka yo asku, so heeɓi ɗiɗi o wiyetaka yo asku, so heeɓi tati o askata. Ko ma wona geloɗi joyi. Neɗɗo so heeɓi geloɗi joyi hitande nde filtima omo yaltina asakal. Holko o yaltinta? O yaltinta ko dammuwol. Eyyi dammuwol timmingol hitande ine natane hitande muɗum ɗimmire. Eyyi foti noon ko jawdi walla ko mbaalu fof. Eyyi foti ko gorol walla ko dewol fof. Eyyi foti kadi ko damdi, walla so tawi wuro ngo o woni ngo ko beyi ɓuuri hewde hen, beyi ɓuuri jaalade, omo wawi yaltin ɗum e mbeewa. E beyi so tawi noon kadi ko baali ɓuuri jaalade, koye baali o yaltinta. Eyyi so heeɓi geloɗi joyi hitande filtima hen o yaltinta asakal ko dammuwol. Non ha wona geloɗi jeenayyi ko dammuwol gotol. Eyyi kala hitande nde filti ko dammuwol gotol o yaltinta asakal. So hasi woni geloɗi sappo hankadi ko dammuɗi ɗiɗi o yaltinta. Timminɗi hitande goto foof hen taw timmini hitande natani hitande muɗum ɗimmire. Ko noon ha wona sappo e nayyi. So hesi woni sappo e joyi hankadi ko tati o yaltinta. Eyyi non ha wona sappo e jeenayyi, so woni nogas o yaltina hen dammuɗi nayyi. Eyyi ha wona nogas e nayyi. Eyyi so hasi woni nogas e joyi hankadi ɗo koko wayloto ɗo hankadi o yaltinta ko asakal ngeloba. Ko holɗum? O yaltinta ko ngeloba ɓe ganduɗa ine timmini hitande, ine natani hitande ɗimmi, taw noon wona gorol, ko dewol wonata ɗo. Eyyi yaltinta ɗo ko dewol mo ganduɗa ine timmini hitande natani hitande ɗimmire. Eyyi so tawi ɗum noon heɓaki, o ala ɗum, hankkadi o wawi yaltinde mo ganduɗa ko gorol, kono noon ine timmini duuɓi ɗiɗi ine natani hitande tataɓire. So tawi geloɗi nogas e joyi o jogi hitande nde filtima, o yaltinta ko asakal ngeloba mo ganduɗa ine timmini hitande muɗum ine natani hitande ɗimmire. Eyyi so tawi taw noon ko dewol waɗɗi, so dewel no wodi ko ɗum o yaltinta. So ala noon omo wawi lomtinde ɗum e gorol, kono noon gorol ngol hankkadi tawata ko e timmini duuɓi ɗiɗi en natani hitande muɗum tataɓire. Eyyi ko hono noon nogas e joyi ha wona capantati, ha wona capantati e joyi ha joni, so hitande nde filtima o yaltinta ko mbiɗen ko ngeloba, taw ko dewol ngol ganduɗa ne timmini hitande ene natani hitande ɗimmire. Walla so ala o yaltina gorol taw en timmini duuɓi ɗiɗi en natani hitande muɗum tataɓire. Eyyi ɗo ha wona capantati e joyi ko noon ko ɗum yaltinte. So hasi woni capantati e jeegom ngeloba hankadi o yaltinta ko ngeloba ganduɗa ine timmini duuɓi muɗum ɗiɗi ine natani e hitande muɗum tataɓire, taw noon kadi ko dewol. Eyyi taw ko dewol. So tawi noon capantati e jeegom ɗon ha capannayyi e joyi ko ɗum woni ko yaltinta. Eyyi geloɗi capantati e jeegom ha geloɗi capannayyi e joyi, so jomum heeɓi ɗum hankkadi yaltinta ko ngeloba mo ganduɗa ine timmini, taw ko dewol ine timmini duuɓi muɗum ɗiɗi ine natani e hitande muɗum tataɓire. Eyyi so tawi woni hankkadi capannayyi e jeegom ɗo ha wona capanɗe jeegom hankkadi o yaltinta ko ngeloba ganduɗa ine wawi rondade dimgal hankkadi. Eyyi
taw ine timmini duuɓi muɗum tati ine natani hitande nayi ɓiire ɗum noon ko gorol e dewol fof ɗo kala mo heeɓi ɗo ine yalta hen dewol e gorol fof ine timmini duuɓi muɗum tati ine natani hitande nayi ɓiire ɗum woni so woni 46 ɗo ha 60 so hitande filtima a calcule a tawi ko 56 walla 5 walla 57 ha timma 60 kala ko keɓɗa hen hankkadi ko jaltinta ko ngelaw mo ganduɗa ene timmini duuɓi muɗum tati ine natani e nayi ɓiire so tawi noon woni 61 ɗon ha wona 75 ɗo hankkadi jaltinta ko ngeloba colngol eyyi colngol woni timmingol duuɓi nayyi ine natani e hitande muɗum 5 ɓiire 61 ha 75 ko ɗum ɗo yaltinte eyyi ngeloba mo ganduɗa ene timmini duuɓi muɗum nayyi ine natani hitande muɗum 5 ɓiire eyyi ɗo joni ha wona so woni 76 ha wona 90 hankkadi yaltinte ko ɗiɗi eyyi ɗiɗi dewi ɗi ganduɗa ine timmini duuɓi muɗum ɗiɗi ine natani hitande muɗum 3 ɓiire so hasi woni 76 ɗo ha wona 90 sa heeɓi ɗum e gueloɗi andu jaltinta asakal ko gueloɗi ɗiɗi ɗi ganduɗa ko dewi eyyi taw eɗe timmini kala goto hen e timmini hitande muɗum ɗimmire ine natani hitande muɗum 3 ɓiire eyyi ko noon yarata non yarata ha wona 91 ha 120 hankkadi jaltinta ko gueloɗi ɗiɗi timminɗi duuɓi tati ine natani hitande nayi ɓiire e 91 ɗo ha 120 kala keɓɗa hen e gueloɗi hitande feltima andu hankkadi jaltinta ko gueloɗi ɗiɗi bawɗi ronade dimɗe woni timminɗe duuɓi tati kala goto hen taw timmini hitande mum 3 ɓiire ene natani e nayi ɓiire eyyi hankkadi kala ko ɓeydi hen hankkadi holno mbaɗata a calculat kala 40 jaltina ngeloba ba ganduɗa ko dewa taw ine timmini duuɓi muɗum ɗiɗi ine natani hitande muɗum 3 ɓiire eyyi kala 50 jaltina hen ngeloba ba ganduɗa ine timmini duuɓi muɗum tati ene natani hitande muɗum nayi ɓiire hankkadi ko noon calculta 50 so woni 69 walla woni 100 calcula 50 ɗi jaltinana ɗum hebba duuɓi ɗiɗi ine natani hitande 3 ɓiire eyyi 50 ɗi hebba jaltinana ɗum keɓɓa duuɓi tati ine natani hitande mum nayi ɓiire eyyi 10 ɗi ɗum wiyete waqas ɗiɗon jaltintaki 10 ɗi yaltinantaki saabu a wawa hebde hen 50 hankkadi e 51 hankkadi ko ni calculirta ko ɗum woni asakal ko fati e gueloɗi eyyi hankkadi so hasi ɓuuri 120 fayi dow hankkadi ko noon calculirta 50 foof jaltinana ɗum ngeloba hebba duuɓi ɗiɗi ine natani hitande 3 ɓiire 50 foof jaltinana ɗum ngeloba hebba duuɓi tati ine natani hitande nayi ɓiire hankkadi so tawi wodi ko heddi ko lombi hen wayno 14 heddima walla 20 walla 50 timmani 50 hankkadi a yaltinanta ɗum asakal ko ni woni asakal gueloɗi hawri kadi ko joguinoɗen e waktu meɗen elle timmi wadde en karan ɗo so Allah artiri en ñalawma aljuma paaɗo inchallah enen celli eɗen kiisi payen asakal ko fati e nayyi eyyi sen gimmi men paten ko payen ko fati e beyi e baali wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw meɗen Pini TV eɗen jaranno to banggue caméra jo musidɗo meɗen Djiby Dieng eyyi musidɗo meɗen Ali Fall hewno wonde to banggue montage to eywa omo jogui noon sunu jinnaɗo makko debbo ne rutti eɗen du'onomo hen yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah wattumo e accaɓe yo barke makko heddo e ko ɗacci yo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam won jaatige makko wota Allah soynu jikkiji meɗen ɗi jortiɗen e makko wonande moƴƴere yo taw yo Allah jaɓɓoromo toon bismoromo toon komo wiira hanino taw o yeehi guila ko adi hande yo Allah waɗan ɗum dennagal mayɓe julɓe e enenne kadi yo Allah juddu balɗe meɗen so yonti kadi Allah waɗan en ɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh